شنبر آیه کمین درخستنا کنفرانسا روجاوایی بو yani lazım ki mero via pek binen zaman adın eri yani Bangavaziya 27 Şubat'ı bandorek avkas zedekir ki gerçekten pişti 27 Şubat'ı le her ali çar parça Kurdistan taybet le bele le hemu cihan pişkiriye ki mezin hem nişanda hem ji ve demeda Bangavaziye ki ulo jibona ve psikerek ve van reorebazanda vere çare serkirin herkes elini pozitif nezik bu ve gerçekten bandoreki evkir ucar ve Bangavazi yani jibona deskeftiye kurdan mezin be mayinde be saz be aslında ve peyameki gring bu ev servi peyami aslında mero kanı beji ki konferans darxistin her mu Kurd xwe ew dit xwe berpirsiyar dit wê lazım mesela em sê şande çûn başûr gelê başûr hem xwedî derketin ji bona Bangawazê pêk danîn hem jî ji bona vê Bangawazî bengehiya yekîtiyê lazım ki em pêk bînin dihat gotin ji bona wê îro li Bakurê Rojhilata Kurdistan Rojavayê Kurdistanê darxistina vê konferansê biwatedar bû pêngava şember a yekemîn Bangavaziya Reber Öcalan pêngava mîna yekemîn bû lê hertim حکومت و دستلاتار و دولت ترکیه به عالی نینی و عالی بداخواز و آرمانجا فرحکرو بلنکرنا شر هرتم برسف دانه هلوستا ریبر وجلان جبر و هر یه داوی کد هشیم گل باکوره کردستان دا زندیه هیجی پیواجویا 2013-2015 کو 28 Şubat da peymana dolma bahçe ko memnunat kin ba away ata eşkere kirin le هفته که شونده سر و کمار اردوان گو از هایم جتن از قبول ناکم و پیواجوی و ماسه روخان. بله. جبر و براستی شک و گمان فکر دناف گل باکوره کردستان ده هیا. اف جبوی ما نه تشتکی نینیه ارینیه جبر کو ام هرتم اف شک اف گمان اف فکر هرتم ما زندید حیله و ام زانن اف پیواجو هگر پیش بکوه به اینسیاتیفا ریبر اوجالان و به هیز و قوتا گلوه پیش بکوه برای خستمونه گل پیش بکوه